अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा अमदि एप्रिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरे अकुप्पा मरोल किदमक कांटेक्ट तौबिरउ 9089895330 अमदि 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदि संगाई ब्रो खुदोंचाबा सी मांगनबिगनो ngasimak कांटेक्ट तौबिरउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ELITETV की न्यूज़ जरा क्लोमिंग तबरी सो हम तारा नोचरी मरो नखोय खुदोंग चा तब खरा दगी मतम खरा खोय मतम सांग नाय नखोय की न्यूज़ जरा एक्लोक से पंक्तो पगम गजरा दो बंगसी दगी होरकान रा खोय चैनल ददी खोय मरो न केबल ददी खोय लाइव ओइना फंगबिगनी अदुगा अतोपतना खोय अपलोड न तौजरा कना मियाम दी यंगनबगी तंजा दो लौजगे अदुना खोय मसिगी दमता खुदोंग चा दबा हजि लेबा के वे सुसिदा खोय मतम खरा लेपोबा इंटरनेट के खुदोंग चा दबा लेबा मसिना मरम ओरकान दा खोय YouTube ता लाइव ती फंगबिरो अदुबो खोयना अपलोड तौनबा होना जगे अदुगा खोय केबल ददी MCTV दी मियाम दा लाइव ओइना फंगबिगनी अहान बदाई लखत जगे ngasi इम्फाल फुंग पाउ से सिंगदा करी करी मुरु पाउ यौरिबदा हम दलाई रिबस से पोना दा ngasi dagi district tara da open market sale da fanghalagani tanker sina ising tangna yonba thengnarabdi gari yauna masa fajiduna action logani suchendro CRPF ki ACM na nupi yauna mi ani from le recha singna India na thokpa lang khangminasi korkom laikhidraba commando personal jitian bu ikai khamna bot kre mite ST chanaba high court ki order sahi ma sangdokre nongsumda kukila lobo singa commando ga khutokna kre हाइबसिना खोय पोना फंगी मरो पावरे अदुगा मरो इना खोय डिस्ट्रिक्ट सिंग द कोमथोक द मतम इम्फाल ईस्ट की ओइना अयु पुंग मंगा दगी निमिदावनम अखोगी अयु नोंथिल पुंग 33 फावबा इम्फाल वेस्ट की सु पुंग मंगा दगी 33 फावबा थौबाल सु अयु पुंग मंगा दगी 33 फावबा अदुगा जिरी बांगिना अयु पुंग मंगा दगी नोंथिल पुंग 3 फावबा कारफी कोमथोक पगी पाव लेरी पतंग लेरिबसिना खोय नाहारोल के थौदांग दा MLA Tarana Manipur dagi tunganba administration nama Government of India da demand toribasi wakal tadaba thawongni kokomi chanungda commando na kukila lobo sen khut nomi kamna khre bom pokhaiba da AR ma sokle su militant singna attack chatharak padagi kulum dagi mio singlanjen nare en bimota terrorist ni lauthok tragadi khongdang changchen gani central forcing imphal mayol da uchuk yumgum lairibasi chingkong chinga da mathok to hollu मांख्रबा मियु एनी सिनबियु सरकार लेदी उटपियु नोंमै कापसिल लखरे हाइबसिना खोय नारुन थौदांगी मरु पावरे मथंग लेबसी सनालेबा तोखाइबा लेंगाक तालक लेबसी मणिपुर थुगाइनबा अरोनबा एजेंडा नि कोकोमी मतुंगदा अमोना तरोक्तनबा चपचाबा परा तमिबगी मतम जोरकले जोसेफ मारगी मनाव नोपा असिस्टेंट कमांडेंट डेनियल मार नमी फुरमले डेनियल मार थबक तगी लौथोनबा मियामना डिमांड तोरकले यूनाको स्कूल दा मिटोक अमता लेत्रे बॉम्ब पुखाइबदा AR अमा सोकले मयांग अमा नोंमैना कापलमले सुगी केमता केदर मसिंग वालंबा मदि खुलाई लेरमदबा थेंगनरे OMS की खुथांगदा डिस्ट्रिक्ट तरादा चेंग योनबा हौरगनी एल सुचिंद्रो इसिंग ममल हेन योनबा सिंग गाड़ी के कोनना फाना जेल थमगनी हाइबसिना खोय सनालेबा की मरो पावरे मथंग लेबसी संगाई एक्सप्रेस ता मांगखिबा म्यूसिंग फंगनबा थिबगी थबक जथरी कुलदीप असिदगी ओपन मार्केट ता मियाम दा सेंग फंगलगनी सुचिंद्रो इरेचा सिंगना मंगजौनना स खंगबा ngamaudabadagini korkom तोखाई तानिबगी वखलोन थादोपियु असंका सार हाइबसिना संगाई एक्सप्रेस की मरो पावरे मथंग लेबसी सेल एक्सप्रेस ता सुदलेबा अफमखल खुलाई पाइबा कुकीला लोगो सिंगना चनुंगदा लंदारखरे मतम साना सिक्योरिटी फोर्स संगसिलकपदगी खुंजा सिंग असोपन नंगहोद्रे CRPF की असिस्टेंट कमांडेंट अमना संगाई प्रोग्राम लेकाई की खुंजा सिंह सासन फुबुगम फुदरमले मोबाइल इंटरनेट सर्विस थिंबगी मतम निमि मंगानी सांगदोकले सोक्ता PDS का सेंग था मरी रोंगी लेरी ओपन सेल तोरगनी सुचिंद्रो कांगपोपी की मफम खरदा गाड़ी दगी पोट चै लुट तोबतोबियु मसिना पोट तांगले
हाइबसिना खोई इसेल एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेफ्सी इरेबाक्ता मखा ताना इरांग थोक्तनबा सर्विलेंस तथदुना फोर्स डिप्लॉय तौदुना चिसिन थोरांग लोखली लेंगा सुगी केम तरा मरी द इंस्पेक्शन चथबदा केम अनि ददी खुलाई मसिंग वान लेबा थेंगनरे कुलदी ngasi tongan tongan phum tara da OMS hangani nupi yauna furam le mioi ani thadok piru haibasina ireba ki maru pawre pathang lebasi hoelan pau da MLA tara na Indian Constitution ni makha da union lengak ta separate administration pehan ningle haina phongdorak le lengak ki makai de di hojik miam na wa basing mayong da ningai da politics to goda bana te haina phongdorak li sugi designated camps in the life from tokba kusukulai sing amasung kadar masing wa na lairamba thengnare kuldip singh पुलिस ना रजिस्टर तौदुना लोखटप केस सहूम कुठा पन सुरे थोख्रिब थौदोसकी मनुंग चना लेखिदबा मी 100 सुरे तोरब्रुंग बांग्लादेगी किडनैप तोखे मी अहुंगी खोंगो लीदुना ऑपरेशन सिंग चथरी कांगपुपगी चिलनाव सिना पोकी ममल पीदना लुट तोबगी चने बि थादोपियो मिनिस्टर सुशिंद्रो डिस्ट्रिक्ट तरा दा मी अमम दा 100 किलोग्राम तरा ओपन सेल फंगलगनी हाइबसिना खोय होयल पाउगी मुरे पावरे मथंग लरिबसी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन नि सियारिबसी Sioux cadre disappeared from camps. Arms and ammunition missing in 2 camps. Assam riflemen hurt in bomb attack, gunfight reported. Nests of camp inmates highlighted. CM pays tribute to slain riflemen. Many decry sold by security personnel. AAP questions. Cybersina Koi Sanga Express Kimura Power. Batang Legacy. People's Chronicle. People's Chronicle Nayaribasi, gunfight in Imphal district, Assam Rifle trooper hurt in Bishnupur. Transporter urged for security cover. Open rice sale begins today. Officer misuse power to exact revenge detained. Internet ban extended till May 16. No change in curfew relaxation hours. People's Chronicle Gimuru Power. Batang Lepsi Imphal 3 Press. Imphal 3 Press villagers live in fear from Sioux militants hoping for rescue. Last rites of Haznam detained performed and now Sioux groups as terrorists, JSC demands. AST demand High Court extends consideration period of 1 year. Cadres arms missing at Sioux camp. Security advisor 3 Torbung villagers remain untraceable. Haibasina Koi Imphal 3 Press Ki Manu Power. ngasi Imphal phongba pawse singi muru paw khram de te issue sing nak leine ba si khoi gi studio da lengchen no leiba ji khoi Manipur ke saknai ba socio political commentator tamo pi Sonamani ni ahamra tabo Sonamani taram moksini thak chiri dombu Jit tamo na khoi hauji lei film si yamna nungai taba haiba tare khoi gi su khudong cha da ba internet thingki bedagi am kui na khoi nimit mari mangani si khoi ayung ta gi ne ba si tawru dre adu bu ngasi dagi khoi kitang khudong cha ba ma lauraga khoi studio da kaujara kanda khoi gi live hoina अखोगी चैनल दा अदुगा अखोगी different live ओइने दि अखोई YouTube ता थागन बगी तंजा लोगजे के ngasi दगी हौजबनी तामो हौरिबा हौगिबा तांग अहुम दगी हौजि ओइरेबा फिल्म सी याम नुंगाइ तबा हाइबा ताइ ngasi gi यामना खने निंगा ओइरेबा से कोई तोंगान बा MLA तरा कुकी gi MLA तरा ना कोई साइन तोरगा थादोरपा चेरोल मा कोई प्रेस ता फंगी मरुइना कोई हंदक चथकिबा इरांग अदुदा यामना कोई मियोय मिनै चथकिबा हौजि लेरिबा सरकार सिना कोई बुतु हट पिरे औना कोई तोंगान बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमगी मखादा लेजरगे कोई मिटे के लेमिना सी कोई वारनी कोई सीबगत पंखक ओइरे अदुना पंखक ओइगनी अदुना कोई एज ए नाइवर मोइन लेमिना रे हैबा कोई सेंटर दा थारगनी हाइदना मोइ तराना साइन तो सी यावरे साइन तो रिबसिंग सी मैम खंगे कोई हाउ कॉलेज किप गैंग साइट 2 सी अदुगा कोई किमनिया हॉकी कोई साइकोलेसी अदि एलएम खौते चोराचानपुर एसी तिनुंगथांग MLA कोई की सिंगाट एसी अदुगा नेमसा किप गैंग कांगपोकपी अदुगा Nungsal Rusanet, Kutipaimuk SC, Letpau Hauki, Tengnupol, Lezamang Hauki, Akwigi Hanglep SC, Aduga Pauling Nan, Akwi Saikot, Aduga Bungzaling Balte, Madi Koi, Soga Dele, the Lang Belay, Benina Koi Magim, 4 Dakanano, Bana sign to Wiposia Koi, Media of Fungi. Lore Bukongtang Tamuka mining, Koi National Su International Media, the Su Koi Horoki Biransi. Maruina majority where you maintain a hobunika have allegation may amadu kanagum kura private channel hagadra shangdok pokoi tenga zeduna where ke film aduga habji MLA tora tarana lori be state chita motamogi myung the kamani mi tam Jit mase yam noksu nok ningi adigi amasu mokoi aseng ba saruk ase lot pa yadabo ni phongdok pa kanagi Bengali wahi amli line namakat
koila dhuleu najai moila haibar thadi koila dhuleu najai moila haibadi akoina koila se mai mai mafam de pek na khotan amu boni ko ne sabon khra chamdo ko tung tor ma amu saru ko se ko kidra haina tawrga amuk se hen langhalak pado ngasi makoi gi feeling se mi tara sina MLA tara sina tawrei ba se makoi se hanadigi loina pre plan ne makoi tamak tadi underground overground MLA ministers akanankani government officials not all kar amani bautin cheng bajarung mani yang biu ngarang matata assistant commandant a mere officer amane chatlaga ma ki jumdang na ba leibati go ma na gari hum de sipai mayam pun chakarga ma yi jumda ati to min laga khara pochi langthok khotok pa khara torom men thangnari ba mi sin ma na chatlaga without rhyme or reason and without authority chatlaga mark se marni ai jum sheli ba kadu no ne to hollino no ne to na tap del phudal rudiba now je police custody le please keep in mind must DG sheriff na ji le ba khoi chief advisors mani adu mai CRPF ki officer na chala bahut to ngame mo feeling je jeng bio I am not blaming all the community adu majority of them moi tara sina tawrei ba se honorable chief minister Sri Biren sab aiti khangbira mani adomni yamna luna tawba adomni yamna thajaba adomna thodok khendok na luna tawba mioi ngaktani ngasi de onjal laga honorable chief minister chasal le do mase han anticipate to hom thokpani ngasai ye koila dhuleu na jai moila haibado koila ise kedum se sengdo bus sabun na sharma tawring sum langhalakani mai amu sar ko songko ko oi you are too late to realize honorable chief minister mana thoina Churachandpur hise chawkhatpa civilized oiba amadi yamna top ranking bureaucrats or the top ranking police officers mayam thokpa se aku taji jam respect ma manung dulen matin mayam singche ngasi the overtly mayam gemun dulen akhoi se phongdore aduna makoini iribasa kayam na sathini igre mete jat akhoi se sha shangumba moi akhoi tinaba yaroi daba kaini tongni irina makoi se who are they makoi se jengbiu chin kuki mijo jomi makoi mayam Mizoram the lady Assam the lady Myanmar the lady Bangladesh the lady Manipur the lady base puna punjal laga makoi ye country ma shame ge haiba manung da kuira bani mo ne tawri base let us come back mark T how keep man kedorumi man madi self style gi mana prime minister gi role dong low rega mayam punam se coordination torgi independent cookie mijo chen mo group of sembat na batobani ai ngai de khwai de ngakpadi Manipur ki media as well as with due apology I am regard to jai Manipur media punamak national media na asuk thina akoi se mi hat pani akoi se akoi loina moisu nei bani khotpre Churachandpur haibe se 99.99% se mijos cookie chin cook moi ngaktani mitai khra tabadu lising amani tab dukan khra tawjaba kochaba hingnabu upai lebe mafam sigabu mitai na chatlaga makoi mayam singsu phuba cheiba makoi da hakre makoi de sum tore haidana masigum dus prachar angak par thajaba yada moyam puna tohliba se Manipur the lady media mayam karigina khoi mayam bhayim da haidaba se national media and international media kaya da I encountered to no you have highlighted wrongly you should have gone into the moina torum se karina what they have done it they didn't like it the poppy plantation which I call it poppy plantation mi lising kaya mun hatok pani deforestation complete Manipur puna mo chingdale puna mo pungtom tun mangan gare the suspension of operations so-called undergrounds or so-called there within the camps moi mayam se no mai pahil laga lehil laga camp de lega do punamak se loine mijo kuki chin moi mayam gi agenda una praja me agenda no loine thado ga mafam punamak freely makoi bi chalan no khotpa tawganu haina government of Manipur na haiba the government of India na tabidaba for this reason I squarely blame the government of India Manipur ki head of the government, honorable chief minister, is he not the chief of the Manipur's, the state chief minister? Is he not the reliable person, or has he spoken something which is quite irrelevant? He knew before knowing the government of India this
consequences will appear and will happen. He predicted to you, but why the government of India, you didn't agree? Today we are facing music because of your non-cooperation. You didn't trust the Manipur government. Hai bi wahai se mai thamjage. Adu moina milising ama makai ma kwa dukan jon ma phi khra jon jaba more ge pot khra jon jab khoche mayam kuina ler patubu makoina chalaga mijo mayam phui kuki mayam phui chin mayam phui moisna khoi leiba yadana tobane na paper se ge buloina perpetrated money it was angakpol language te irina Manipur perpetrated by majority Meiteis. Akoi man makoi lam mayam de chala jum mai thabani hari sabu Manipur da ler Meitei punamak including me kaidawri na akoi na tori sabu akoi isa iram dam se laga mai thajal laga akoi na makoi gi mayam da chalaga mai thai aidna iriba sabu Manipur da ler Meitei mayam tobangam mani hai kadai chakrege. Why you have not uttered a word? Ngasi tori punamak se akoi mi laibam khangdana Shoe suspension of operations to was ya they have government of Manipur Kange. Mapam chatna loni came the legate later than a moina loinish Mapam Punamuki procession chapada peace rally in AK-47 pirate chapters peace release. What happened to the deputy commissioner of Chirochanpur? What happened to the superintendent of police? In your district, how did you fit informations to the government? And in the peace rally, you claim peace rally. And AK-47s you have allowed to carry it. What does it indicate and what does it mean? I am asking the Deputy Commissioner and the SP of the district. Are you not partially responsible if not solely? Adun masiyam jing mam toy. Manipur layak adum na nungshiba henman madi se tobra. Thodok henduna. Tamdali badadi police, Manipur police or other agencies, you are very tough. Yeah, you are very hard, very good. You start beating, you go and kick the woman's belly, etc. Adi chingali manam dedi shumani AK-47 pirate chatpa korpa procession to peace really higher, solidarity and peace really higher. Why you did not apprehend and why you did not block it? What happened in Manipur government? Lengak, there are two laws. To begin one law to be haibidu ngasi machine onjal lecha selibase. Adun Jit masi tabad nungaite MLA taram. Bu asukam na luna tauraga asukam koi na haibat ngasi moni chief minister ama or moni cookie ama or we do apology cookie ngate iribne cookie me jo harige kana moni chief minister or moi pun le no to kheni pare oyu ne nangi popularity kana no nangi vote kaya moiduri Indian constitution the cookie ne chief minister oibe yade hem leite yes there is a provision anybody can become subject to your number adu tauro ne Adu noina blamely Manipuri mayam the Meitei mayam the Sumai Tobosidi Tamoyamna Chai adu international media punama moina komaga moina haibudu loina lowruga akoi sha sanyana Meitei punama sha sanyana hairibase Meitei nani challi bano koi mayam how do you show your face ai di ikai jengu paper the iriba mayam punama moini iribase statement se jengu ne ai Jit asmai thamjige this is absolutely wrong I condemn it Nam so me maruna ore film sida koi Manipur lenga nga su ta mo lokot pam thokpa lokot pam kara akoi tai kadai phawda masi koi aina yai constitution right pibra madu su naina ba machangi at the same time damo hawra ki basi koi na su naina su myam so hawra ki basi kamai hawra ki really chat kan fc khanga ba phom ni masai da koi security arrangement to gida ba masi achauba asoi bam ne na khali koi matam pi gida bani e noi pung ani dagi hena koi nogi pesu rally si chat pa yaroi Adi matung dadi haidana madu main tor magadi karasu fagadra khali irai laina free hand thado khiba gari chala matung da mi khulaka chala kanda mayam na masi khoigi crystal clear oni lairabni khoi chala kanda khungang chala kanda mi khula changa mai thaba hogi bani khoi madu achumaran mayam legani masu inquiry tawri haiba pham su lei adubu oini ma pham se tamu laibadi Manipur praja sin hauji feng dribasi mapan dagi lakba battalion tara mari mi lising tara mari du hauji karai da sinage hek lakpaga koi more da thajan busu leite numni chendai lu ngarang da koi latest hunga pauda koi ngarang numidang se koi more da gi tholakpa bus ta squad torga Assam Rifles na squad torbo kambu nome kapselak bagi tenu pole nome kapselak bagi koi pausul lei heduna swai sida koi sangai bus central forcing si kai dawdu no haiba yuhang se tongan da koi gi uchuk yum leire haidna tongan ba civil society organization se phongdo busle swai sidi karmu kari haibini je jengbiu adon palli de jam thak chu wo he yauri ne jam valid to ba angak pasu oiriba security forces government of India na thariba
or Manipur police khara yarum ngani moi mayam escort to na police manung the suspension of operations the labor or others underground groups particularly a community digi tawdan gari digi bo chingthage hena tawri basibu how what is the audacity how dared asumung kre have adun ta Manipur se law leitre ching the law leitre have say in Manipur government you must admit it hai thok da bani sengda ai ching chine ngamdre ai khoi ngamdre moin thok tawrasanu haina maramdi security personnel Manipur police nattaba ate state tiki laktana khotna tawri basinu escort tawna puri basi gari gi munung deba moina moi kapsal laga mi chingthag de hona basibu asibu hen mandri bane adu de Manipur government tobiro no mase security matang den ngamde thadu pri che phare adu di phare amado ndo phare adu akhoine or Manipur cabinet na mayam nemcha kip janjarumi adi ye ko letpa hokip aina yamna regard tawjabani khotpani adu ngasi di makhoisu meti se loni anti community ni anti ni akhoi tamakta akhoi manghanba akhoi pura tumhanba haibase asman mosi yauna loina soi to bu yawring ngasi di nemcha kip jan haiba tare minister aina mahapu madam mana yamna aina regard tawjabani ai personal adi letpa hokip sabse honorable minister na ai example matam punu de pibane but ultimately what I saw that he is also as good as any one of these haibu wahi sai lai aduna jit akhoi mase tauge harbadi mase army the pura khishine batai anime the pura sine batai manum ne mase yam thoki ga dori mase yam hengi ga dori akhoi huinau cha chalga leiton lei haibido sum henjalak pa siga akhoi na moi the freedom yamna laingak na thagiba moina tobusida yagadra haina pungtum tumhal matung da ju onjal laga moi gi masing mi tara phare adun moi mase ku separate administration am lerge under the umbrella of the government of India mete isle tinabu jadre means ko akhoi shaitan rana koibo akhoi shaitan ro Churachandpur is the epicenter of this such a tragedy makoi de chalakar mamiti ne chalagal mo laisang na mai tharu dono kanada khanaba horu dono just for survival ge mi khara leijabadubo asigumba se mase laingak na you have given too much free rock nungsi jabo nungsi biba yamna tawgre ngasi ni laingak mayam pubidu past and present loina no khoi mayam bhap tabiram mani dina now after the death you are inviting doctor aduna assume as a mistake tagunu anyone home chawbana akaiba thabak to you must give the equal treatment and equal punishment haiba ai masum the request toge kaugnu tungdasu torokani adu dum amuko hawgulaga moi charakani adu mase kaumbi gna hapsina thamjege I'm interesting with it among around see Kuldip ki security advisor to Sam Kuldip Singhi ki press briefing chen mi khudingi pangto e pung marida ngarang su pangto budamara pungdo ki busi koi tuan ba su ki jaga sing inspection chale mi masing wala me at the same time koi kurai ju wala me ha hum se lei lai bo wang di handak ki sida da mo koi tuan ba koi kokomina koi allegation to busu lei tuan ba mapan de lak pa force me ama changthil la kan da koi su de leiriba kangbu singa sina involve tor dagi hena inflame torok maya horok pani hoi khara rally chatpa nung thomna ba khona ba toba madura tana khul changkhela kan AK47 pairaga khoi mai thaba khotpa du mayamna khoi social media dan ugi buduni kamai to dagi han haji kullip sina phongto ba advisor to CM ne haji so far ba khoi the report late officially report laktagadi khoi late habi report se le haji khumong dagi khoi inau ani mangi kiran amadi khoi Samarendro aduga koi somna kanda koi gi torbung banglada phau khaiba chakhiba ohum thiba khangdi haibse of course akoi imung manung dagi phangjaba pau da haiba tai makhoi se koi leitre na logre moi se koi haibadi phajada ba adum phumjan gri haibagi pot sima koi report lei aduna almost moi gi darba deva karma pangthona matam lepe asti gi mata koi pangthona matam lepe haibu hum su lei aduna so ais dani koi yam darga oresi sarkar sina koi report lakting logudore bra aduga advisor to akoi CM boireba security gi na haibu kuldip na haiba su kem singda mi masing wala mi khulai wala mi haiba aduga yamna sophisticated ngarang su chanungda nongmai kamnari dini tori me am sedna akoi situation si kamai to the game Manipur nga ki site ge so akoi briefing grapi ba dagi question answer hanga su akoi gi phajana reply pi de bu hum si su lai na sa se tamo kai happening je ai hanga chige ayu ngakpi gini ai sumete mi cham ne thau ma cham police to ne isa police
X-Men hai bijai. I will not claim that I thabak macha amatoma duna duni no. I Manipur lepak ki tam I khand bajade ima lepak ne. Manipur police the government na free hand se yamna pigra mare. Free hand se properly execution tobagi di very good. Properly execution todadana free hand means ate tene tawruga mit khara ushanba ate tene tawruga si tarusi toba sina khara kalan tawhe sina khara nandhong tawhe sina khara nami namu ushallu sina nami nani pangtho to sina tawruga sina nomin kapsalu ko si tawruga sina tawko hai basugumba written ye kari hani order or written instruction di leiram moy adubo moy modus operandi sum jengbada mase akoi ye police only akoi Valley area the not the Mokoide power say empowered Tobra. Mas a government a hangari. Mean a high was a chummy chumatoy. Carigino ching the Carito was empowered on the Carigino. Kibra Lingakna, nothing a Sumana, Kui Lanthorokan, Kibra, other day, Minister from Lundijanto, government Purajanto Batajiti. Manam di Asumina could maranly to musician and showy Punamuxe, Chingra Jelga, Taukra Jola, Ishingra Jelaga, Aduna Shigri me, walk with me, ma'am, Mapunsi Taduga, Lebam written a chain and cotton like Punamus. How, what can you repay to them? You can't give anything, government. No, you can repay them again. Civil society organizations ko ma'am chal Ishingra Pirni Ching Chaka Torun Launi Kokuna. Adunate Manipur Langakna, you should have taken care. Mas Ishaga Chani, Aigi Lupini, Aigi Ishani Haidana, Saiton the Kangde, Saikul the Kangde, Abmore the Kangde, Jiri the Kangde, Hanamashi talk to him, talk but Jai, I will say, Matam Punamuk the Kanbam, Kani Gomen Torum de, Hachiki Gomen Satok de. Chum my Emilium Com chief minister, Obigi ministry form Tobugi, Karapajan Moy, Mapam Toral Loire, she Toral Lore, Asamain to Utna Cheshal, Torum Bra, I am asking government this questions. Nashi, okay. Lin Liris Kanga the Lin Lorega, Lin Lerigus, Lindra Haji Hangal Chikpa Horedo, Chiedo. Then what is the remedies government? Adonido. Madam Maduna, Nungshiba de Kaidi, Kukirisu Ningshibu, Mijosu Ningshibu, Chinsu Ningshibu, Aibu Nungsiders Kaide, Meeting Nungsiders Kaide Havido. Maduni. Yam Luna Tate to Ruga, a quid handani jingba, a committee Richayim, Kalam Mayam Tamil Jagan have no, those days have gone. Meeting a revolution, the government, not any section, so will be in a position to face the consequences. Aduna, Ashiyam the Tobigano, be in limit, sir. None Tobu the Tobu. Adom the government Makukna Mapa Mapini. Adom the maximum Towi Toba, Tobuse, Henman Gribra, Haiba, Adom Akum, the Adom chair Lotoga, Moy Pamge in a Toropani. Aduna, now you should know. And the Manipur Jito is Jit Sapnatapri the mine. Advisor of Security Manipur under 355 article the government of India now former DG CRPF yes I have a due respect for him. Adu Makshibu Manipur government ki order logdurira natan government of India ki order makhada tawrira ma ani with kanai na tawdir Manipur police ma shanapotum thamgudurira natan mai makhada leibra natan Manipur police ki makhada ma leigudurira chief minister mathakta ma leirira natan chief minister makhada ma leirira amamur Manipur government it is up to you. You are too late. Yamna nungshiwi helubadigi yamna lun torubadi nas itak takakalag amang bapaidarak podo. This is how aji akoi phangi base. Yan tao tadri de amsa tabiu noi mem. Adu nasi mang tak pura loire. Masa mayak shengdri. Manam di my advisor koi security gitamak Manipur ge. Manipur ga mak mari karishul lenda gumto. Yes, certain advice ma lorum bajai IB khangde, special bureau khangde, Manipur IG intelligence khangde, DJP khangde. Adu directly mana mase monitor to bugum towi adu state police was totally ignored to was ngamoy to was ani se contradict or kadra. Then what is the role of DGP Manipur? DG Manipur na loan order in charge man sukui se porak pane. Suddenly she case lakpada map tokai na tangbare mai mamingam bopan desiga. Why these are all secret thing ako kish haibam dilaiti. Sum torok po si yeng but sum henjalak pa shiba ko po si henjalak pa so kayam henjalak pa kaya khai suspension of operation se machi yararo koi tobung amuro lakchomine bo yararo ina Manipur government ne yare jade hai government ne thajida badgi pungo toktana haiti ke mapanda loin
leikre. How you solve the government of India? Now the ball is in your court. Manipur Chief Minister says, I have said to you, sir, you didn't agree. Now you kick the ball and you scored the goal. I was Submit suspension operation. You are free to move, free license to kill, license to extort. May am CP be money the more lazy, the lazy. Make ground run the leg at the bar, so loan get the bar cook at me, the loan dre, and it on a loan ground run the lazy, dunia to guideline the PD, ma'am, see, openly loot to rail and be the carrier of the suit of one in a canary. At the part with parts of party, sue the labana, me sue the labana, me hard canny, takes congany, and matogany, ma'am, free movement with the PD, ma'am. At the same time, the Mohan is here, advisor to CM security, advisor to CM could live in a habit. And then constitution article 355 say question na kanda lagu tawti promulgate tawti na pamlei so na kanda koi national spokesperson akoi gi Sambit Patra na koi BJP ki office ta pangtok ki badi Manipur 355 say lagu tawre chalai have you home chele na so is that dum kanda dikra su lei ta mo sai le ya yam chum bajani advisor of security of Manipur hai ngasai adu haibiru do mapa Manipur government gi CM makha da leigidorira mai advice ki matung ne chekadorira natar ma home ministry gi ma makha gi of course with the assistance and with the discussion haibi the approval the lower CM de gajima lower ma government of Manipur gi ma talk haibi ni ma government of India directly ma ho lerin adubu Manipur ge lenga ke makok leiri bani lenga kam leiri bani na tatok tasin ne torgane adu aina khanjibada mase independently mana tobada bhagadra haibado shoidra ma tobado male for example ai haijarage akhoi gi intelligence bureau gi joint director Manipur se lady IB gi at the level of IG lady special bureau gi su lady rogi makoi si my department lo lady Government of India directly, Apo Pau, Patava Kau, Kari Pau, any Pau, round the clock, Chief Minister Keduri, Governor Keduri, Anga Lakte Bajarda, Ishing Pangde Bajarda, or me Mangatara, Lehuri loan, everything minute to minute more in Thai, Loina. They are not under anyone. Government of India, IB, Makad, DIB, Direct Intelligence Bureau, Makadal money, told them Moy Thai Kolia. Manipur Karismoy connection later. Manipur government, Chumley Cortis' sake. करीबो कर्म चाथक सिखो से मैम पुण्य खोत गवर्नर एट होम पार्टी दिगा लाई खोली तोरी अतोंगान बने अदु सेगी मतंग से सेकंड तुना वही इंपल्ली ने को असे चीफ मिनिस्टर का मान ऑफ कोर्स मताने भमदी थोई आफ्टर ऑल ही इज अ CM is a public leader quite makok ne he was only a director general of police I have a due regard for the director general of police of CRP Mr. Asutosh sir aduni adu tanabam thoi even our DGP Mr. P Dongal very capable and able like El Kailun El koi ge kano koi ge atishu mayam lari DG mayam sorry koi ADG mayam sil lari into identity tatok tasin mating lor me after all mana lai su kari tamok to Manipur the restoration of peace ke tamak tane Manipur government na wari basu kari no restoration of peace langba khotpa tahundana ba settle taunana ba indu tangdulatan leina asini purpose is same the models of operandi se in kharmada all in all se mase okay Asutosh sab former DG hajili be advisor sab na ma ke mai maning tamu oremgani advice ma army de solorumgani army corps commander se lorumgani army ki INFS company lady army intelligence lady bhoi de sumoi lorumgani adu mayam se len pusallaga tawraga madi man kari toru phagadi ki habi mai shu advisor kra lerumgani adu shoidan torumgani aduna ma mathanta man tawni tawbo ngamuni thaje de maramdi simply pak amani mas anu mi lakune ati to planet ti aduna ahamadi khara mase contradiction or khara koi gyan tana to lermu je khara khasum taptharaga matam khara leraga mase mu farkadra amana ma understanding lerakadra but without the help of the state government it will be almost impossible to operate I will something tamjege Okay, I'm going to tell you that I am going to tell you break matung da koi ngasi dagi tuan ba open market system da koi gi cheng amduga koi ising mamal hen ba yaru haba koi gi minister Socio report bo hom lei aduga koi tokhai tan basing Manipur thugai na ba aron ba azad na de haba wafam ko komine khung hom lei di so biwas ai marak da ten ba break tell you break matung da yam thuma hanjarake notification
In continuation of this office notification of event number dated 5/5/2023, it is hereby notified for information of all concerned that meeting of the board's officials, head examiners, assistant head examiners, assistant head examiners, and examiners, government and private school will be held at the office of the Board of Secondary Education Manipur, top floor, for the subjects given against dates and time. 11/5/2023 Thursday morning 8:30 am English match. 12/5/2023 Friday morning 8:30 am Science Social Science. 13/5/2023 Saturday morning 8:30 am Home Science MIN optional subjects. The updated list of subject-wise examiners, government schools and private schools can be seen on the notice board of the BOSEM's office. NV. Issuance of curfew pass for all concerned related to the evaluation work has been initiated to the government of Manipur by this office letter number EX36/73 Vol 4/2023 dated 8 May 2023. SD Dr. S. Magijau Singh, Secretary, Board of Secondary Education Manipur. Babina Diagnostics Manipurda ihan hanba oina ingsok 1994 linkhatki. Masina awang nongpok Bharatda yamna pak chawna miyoibagi ana layengda darkar lakpa makhal kayagi changyeng pangthoi. Mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su maipakna pangthokli. Wana honajaba miyoibagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi. Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari. Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, luinana, hematology, clinical chemistry, amadi, clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Matamgi matungina thabakna yamkhalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan ba floor singda sample Breaking matungda mehmu taram laksari tawa makatan laksani si hauzik alaiba situation sida koi na pangjaba pauda koi kangpokpi da su pura uwa paisandana gari thatlaga thamba Dimapur dagi gari amta lahandaba adu any infalom da koi pochi puchan yaru habi bufam su lei aduga amarom da koi porakpa tongan ba thau khangde chana ba khangde koi lut tobugi pau su lei hiram siga mai le ngarang si koi press conference ba pangtu e Cabinet PT Minister El Suchendrona mana phongdo khiboda koi ngasi dagi horaga district tarada open market sale da sale phangalagani kg amada lupa kunthra mari oigani amadigi akoi gi mi amana kg 10 phawba phangani hai phom chu leire adu isingi mambal hena yonba singsi masisu action logani hai phom lei hojik unofficial yo powder da mo koi kanglok kangla tombi area swai khana haigalaga anda koi electricity di kakhat khre aduga koi sengmairom da mai phangdre haibagi paw su lei unofficial loina ada suba mayam si lei koi marakta koi chatlaga report lobagi khudong jab sem wa ba haib tare changkhan mangam daba madugi su su lei security kamuna thing ba tham su lei koi oi fam sida koi chengi mamal si angak pun haje harengale ji kg da lupa ni phu manga gi changda yo le hajik cheng kg amada adagi thau su huji kana koi gi curfew kom thoi ngena mayam si queue lep nari thau su black ta dun lupa chani yankai yodum yawri saida koi Manipur lenga ki Kevin PD gi minister su erba Suchendro na koi open market sale tona ba koi district tara da hangdok tana cheng kg tara loan ne bagi ya bagi hom thamakpa se swais de da mo kari habi ni bele tamda Yemyu government to receive kuigi masi di oiroi haibir tadi chawgrbu ut amada mochi jira jam pam masla gi jira to chawgrbu ut siga jira akhoi kupa takhar hapaga sekadang chaw haino akhoi gi pijau gumjat adun yam paju wahi da Rajasthan gi ut ka mo me jira aina asa oiroi da wani cheng kilo manga cheng kilo tara jele or koi leinwi mamand khar hong na pi re kul aduna karmain oige dige cheng kilo manga tara nimi kyane chakan ni mari ni manga ni chatba yai loire du idim pochi mayam laiba singshi lama khang da apan ba pi riba jembiu
as per this my press release ta mas kada bu chumi chum de di khangdri mon elem khote sa odi adu oda minister ke jaw minister sing se minister moi mafam thado e paula okay pa okay how can you okay let pa how keep mas MLA ani iri he is not a minister nemcha kipjen not a minister she is writing as an MLA only aduna takpadi beren sahab ki honorable chief minister my cabinet te moi ne resign tawgre adumane accept tobu tawdrasu it's okay modi MLA igre already acha asima thamage secondly poche production laiba punumak se kampok pida asumaina apan bapiba adigi mayam apan bapiba tanatana loot tawdana gari mayam dige taw kuiram se tabase masibu local people sing support the administration su yauri bra natana एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पुलिस से मम्मी तो उछल लगा और CRP सिंह भाई होने दो क्या फर्क पड़ता है हमारा क्या जाता है ये दो अदु ड्राइवर सिंह मम्मी तो पिकअप ना हुराले नम पूदा नोंगमई तमगा अदु पूग्रे बोरा से पूग्रे सी थांगे तौली पुनम वाली मई थादन खोतन तौली से कई दोगे कंपोकपी डिस्ट्रिक्ट की SP and the DC but how you to occur such kind of a awkward situation adu the local MLA leribo moje tumil lerse karigno have you also consented to foment this kind of trouble hay wahi malai do manam di nemcha kipjen says she was a minister adu hidama MLA ni ire adu nemcha kipjen MLA so ko hangjigine adu di ai ge jum mamang da toribo mayam puram na tori puram mai tharibo koliba whole national highway or international highway oiriba mafam mayam gi chanu takna for everybody tamda Imphal Valley da only maintain nate ne kuki mayam jawri ne miju mayam jawri ne tribe punamo community punamo outside koi non Manipuri mayam jawri haba asi punamo sibu loina nohina lambi thalla nohina to holliraba haiba questions ma khoi da lae maramdi na koi ne leader oiba tarabadi no si tobigenu Manipur habise koi amatani Imphal da loni jawraga loina mai mafam loina thaga dorimni ukrul thaga dorimni churachanpur thaga dorimni sina kenu thaga koi chandel thaga dorimi mafam pun mai to buyate haidar moi public leaders at least the MLA ko nemcha kipjen makam bu puidun she is from non reserve okay quota digin man lai bese ma moi to ma haibum thok tarbada adun moi na tuminna leri bese silence is consent adun takpadi moi su phaibi tok nangam loin to ko kisu kai de bu yodru sai haibado let the Kangpokpi burn let the Manipur burn kisu kai de okay time will come go ahead hai karim to phato tho se phato tho haider badi I am encouraging it I am also a party to that hai wahim lai aduna masi bazar da toriba government ne toriba sing sai gi ko ut ka mo me jira ai bado or do wani masi di aduna kayam ko ne to bi dori noi manga tarung ni noi torom mo je madu ding ngammaroi aduna masi kari alternative leke masi national highway siga cheng chak puba khotpa masi jiri gi rom de ko lifeline su shemu haibase government of Manipur sangta ta de hai roga si tawi ada tawi sungam ngam di hane se tawde tawromi kishu kana de haji se tawi kana de jiri se lifeline no chala lu maram de sigi si matam prom ta tawgaduri adu namase jit jamna luba policy ni adu luba se mone luhon mani jamna thajaru budigi thadok pa haibado ngasi di dosani tari puna magse onjel lega chasalakpa kanangani chief minister mo se aim to bu yatne adu present chief minister thadok pigidra natar moi kausalla phaman gedra ohen gedra kari khang na dudi government mapa mapi ni adum kok saramgani we are also sorry for that adu tawriba lila mayam se yamna lu na tawribudi handokhi bra akoi gi da moi akoi se mihat pani han moi ni iriba se adu moi churachanpur da Manipur Imphal le chel akoi mai tharu riba akoi moi de phu chain tawru samiti ina tawru na haibe sibu dunia da kanane jagadi malayam de lebe punam amten mingshine yeng hayune haibe se jet ma se haibam khangde ma se drama ni government na tawduri se successful oisungam ngamoi haibe thamjige yam sumba hom thambi tamo aduga hoi zik lai post ngarang kuko minesu koi press conference sama pangtu e lai ba ngasai issue si da koi to khai tuan na ba tholak ba dalali ba si Manipur thugai na ba aron ba agenda ma ni haiwa fom aduga maru ina koi mapan da le ba Burmese dom de lak pa koi PDF kampu sin su han da kesida koi khut yawi haiba gi allegation mayam su lai ana swai si dani koi
kuki militant sing su de lei sing asia khoi moji terrorist ne lokthop gi phom su tongan ton ba jaga sing phong tu e marui ne imphal is ki jaga sing da khoi chanung da adigi dolai thabire to budan hana khoi Assam Rifles ki constable am su sok tne lei ba dunia kuna lei lakhi ba moi lising tara mari se tamung sai han jagre kadai de scenery ge kadai de lei ge jam to u de imphal le da khoi pang u phang de of course imphal da budi khara santi phange aduna sai sida masi phajna tum koina waroi ma purok mathau tari phajana koi ching tam galainari mari si khaidok moina khaidok na basili basi khaidok pasu yaroi kamai to dana masi understanding ma pura kadage hai basi achu wang am oi mamang da kuki naga adum ba ethnic cleansing class thok matam da koi mani tei singa choba thodang logi bani aduna sumo mayam si logduna zik naga sing su achoba role ma darkar oi swaida duma santi purok na hona badaduna naga sing su ase akoi asang kasar mateng pangdana lairiba ko komi kangbuda jaga sing da purak tana digi ching dagi khul dagi lafu purak tana subsendro gi yumda thamdana mayam di yengthokna bibi mayam su le aduna side leiba leiminani mayam sing asi yamna clear cut ama sidi kadai phawbuda khoi moi tara gi leiba moi thamoi de phawbu su leire banina ana swai sidani akoi ko komi ne thamai phum su amu kari habi ning lisai yemyo ji akoi miti yebse akoi se miki thi ni moi khange akoi se pungcha char pungle leiba ai gi shalikai de khar impal mung de khara ai khar chendo ko cheninga jum ama mang khar to boi chai se la lu se tam ko le pakki kaya khan banate except chief minister tanabugi tanjar madu ngakten moin to dorise masini khwaide shoiba haibase tribal gi affinity haib wahim lei tribal ga phabusu lei phatabusu lei afabase kaino de moi puna masi mi amana aigi group ki mi amada kairo re adoisu madu ai mit usalag madu ma koi support to gani mana lalasu adu mai wakanam leye yam noning ba wahim leye Nagaland aigi manaba minister ko ore Sonamani Mr. Singh sir and do you know the definition of Naga? I find very difficult to give you sir and sir. Hey, come. Naga's definition means when two Nagas, one Sema, one Ao, one Angami, when they quarrel it, I am being a Sema. I karim dang den I Sema ma shoi do. I shayom pari mai manate lepuba. I karim dang de I Shamani mai manate lepuba. That is called the real Naga. Angami su thangam pari Angami do mai gede lepa. Karim dang de kari tau no kar mai tau no karim dang de. Adu that is called the real aduna tribal gi affinity ama leiri phajabusu yamna leiri moi mayam chakut thorangda mayam punna chamina ba hingmina basu yam pholi ban akai basu yamna leiri akai bi yamna leiri se moi decision moi lobu moi ngamde lamdugi or khulakpa singdugi ningdau singdugi lamlamgi moi yatana dabu jade to dabu jade haibugi makhan sil akoi nera nang nawalode ani torse aduna lengak tajili basa yamna chouba issue ma tare local sorry koi MLS punamak Manipur lepak ningba mayam punamak kai khut lonai khoram jage masigi matang siga lenga ki apapatta punamak loine sau jabiu lenga ki makok tamayam punamak khut sagur piu phammunaba kongna topiu hojik adumna jit sabna biri sumaina Manipur se tangdu leitana mayam puru se purakna hona bada peace ki tamakta shanti ki tamakta tim sembiu hana phammunaba tokko phamduri phangani soidana aduga hojiki matang sidi adugumba wakhanda thadok piraga ko amattagi bhapta taisanna mafam bam chattana nagagi su korpham toi moi se moi agenda toan lei adu sigi matang dadi koi punna hingminabi tamakta akoi mase peace group or committee ama phajab ama pukulekta yade maslega ki makok ama di mayam ministers punamak bureaucrats punamak mayam thok public da punamak khandab ningai ni yamna thuna masigumba afaba chokot tharanga to hudrbadi it will be too late sigi letters in atakpadi Manipur nang nawalugde nang akoi chief minister or government Manipur we are out from you haibo hai sini jmone tawri base aduna masi hangachabuga loinana ai adomne thamjige maru ne am interesting oi tamo khoi paulina haukip na dia khoi Manipur ki chief minister si NT Kuki we have a tuan ba khoi atoba karan thapar ga una ba mat su khoi phongdo ki ba leire amna chairak sida khoi aku Manipur ki high court na su khoi chayol mari gi manungda hari ba recommendation du center tha go to chahi ama defer to gre have pau sing si pau su da duga hata ki janghi le khongjang si khoi schedule tribe ka mari le nan ba ba tare mari su tuan ba national media da duga international media da he without any khoi grassroots ki ground level si khang da num report to bu hom se dum thengni ta mo du sai hata ki janghen ga ST ga lore ba khongthang si ga mari le na bra tamu kari mo le sai tamu ke jingbiu kan thapar gi was aduna
moi kanagumba akoi East Mojogi editor na kasu ida kusu jawdi moi lan gre haidana yamna luri basi akoi whole Manipur ko Manipuri singa sai ina haijabado akoi ati mau de ke dori tangkul ke dori che chura jam ke dori kutar kal leite ai leika ai yimung ki se tar lo ai taru no he langil noi kap sedang nang show der lo re mete ine do adu mete sengma kawe makoi ni Churachandpur se epicenter de volcano se masigi ne agnegiri have se Churachandpur de hogolakpane mi ge media ga link leina ba media sing the thari report puna mukse loine anti Manipur anti akoi se mi hat pani aduni have se mon loine tha puna mukse loine tha puna mukse loine mon kan Al Jazeera bo mon thara mi se ni aina Al Jazeera aina protest awi modu moina aingo the wari sage no I have no time hai mon NDTV mon toromi adigi as tak se toromi loina aingo se telephone to ai interview to no I have no I'm nobody. The government view, government reply view. Moina thaba puna maksalo negative matalo na tharam me ba moina. Makoina kauraga pijo pitak na tauraga naga gi koki gi mijo gi mayam gi mukoi lupam Delhi da acho lupam leine. Masigi lup sine se moina mayam je thema ga kola tauraga moise loina tharaga es ningthu domna reception tauraga moina pura moina pibe briefing ne ba. One sided Manipur government Udedna paper mem the Manipur government ko mem se mi hat pani haina iri base adu MLAs miti men perpetrated haini ne akoi mem na to tawrga moi bu thina tandhokpa moi bu akoi na yam ushitan to ba akoi mi hat padan mon khalli ne ase Manipur da mayam le puna mo unu na khangna ma clarification am te thokpi no ke doge Manipur government or akoi media print media electronic media mem se hangachege my esteemed colleague amukte di shu mosing thodu koi dunia da koi se mihat pani sha donu le na mite habise Manipuri habise sha ne na mayam international media da highlight to rise adum ne ketang masibu saruk jabirodra ne sengdok pibida habisen dong I thamjike Thank you so much tama matam sulo chile adu ga hauji hauji si koi officially koi na hare ga su moi ani kumbong dagi mi ani mang ki ba kiren namadi koi Samarendra adu ga koi ahum akoi gi tolbum bangala dagi mang ki ba mayam sing asigi matang da koi kitang ngai na ba matang changi adu Manipur lengang na su kana hone bi haidi thi bon ri haidu phangal kan da adu thaza de koi na phangba report de koi matam chile pre haidu ni amga chillam matam kai thopre ga si adu ELITETV gi stu de lengbirak tuna ton ba issue sing amadi ngasi phala phongba paw che singi maru paw kar khana ba saruk ya bi gi damu tamu hanana thagachi thagachiri ji to dumbu ngasi gi dia dum ELITETV gi news and reclam matang special generation ni mang haija budina koi channel se dum manak na pa cable operators ni contact to koi channel MCTV Manipur cable TV gi da koi gi channel number 991 amadi 975 te phami gani masi tana koi channel di Facebook Instagram so YouTube phami ni maro ni YouTube da 24/7 koi channel se phami gani adum like to ba share to bom di subscribe to buga bu at the same time notification bar nabi dana bell icon nabi dana koi kuta gi visit ba breaking news sing asi ta bom su ngim khudong chabe lo adum so ga feedback am session review akoi email address info@elitetv.in natraga koi WhatsApp number 9856236124 da abdomna feedback am session review ba yagani adon da bibirak ba feedback am session tabuk to on ba matum kudi mate ELITETV na sem sa lei jai haifom thamjara ga sigidi kaine ne bethang ni jari pine biresi Adom gari macha darkar oibibra supna gi minute kuntra gi manungda document ichang changdana bespa amadi epilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan on lawba yabagi khudong chaba pizare Akupa marul kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si mangan bigano masimag contact tobirau terms and conditions apply